Hello friends, welcome back to my channel Technical Kokburok as Technical Kokburok as nanti kita video nong jotong lam sogo. New phone in the house friends, iko Realme GT Master Edition. Ang to 8 tarik no pakai mo phone ya go hai pano ang nong no unboxing rili apru tang hingkai phone simi kuloga unboxing rili tang kulane ba. So ang wansu ka je wasibi no 10-12 din use kai nong no review so wasibi no phone ni unboxing nai. Mo ang basically purchase kemane big billion de sale Flipkart ni big billion de sale 3 tarik hote 10 tarik bising de sol mani October mas ni so ang mo device anya ko peka 8 tarik go so tabuk prai 13-14 din use kai tongo nong no tini mo video unboxing phone nai kita review bo kai phone nai phone puti heke chole puti tamung so phari start klan chi din unboxing kasih cikon saya request video hansa kangai please like share subscribe kena tapok dian channel na so friends jung tabuk kholok nai chini Realme GT Master Edition ni box iko norok nogai makhana puila no bill mano bill 999 pusuk iko norok nogai makhana 19999 20000 ang purchase kaika 28000 ni phone chini phone ni box paika ang ekbar kholok nai jak delivery nahar puru tang nong ni bagate sa kholok tongo এরপরে বক্স নরক নগৈ মাখানা তাও উকলগো হাইলাইটিং ফিচার রিজাক্ট তং টাম টাম তং 120 Hz AMOLED ডিসপ্লে রক 5G প্রসেসর এরপরে তাকলং নাই বক্স ন जों পুইলানো কাছে পাউচ মানো বক্স পুইলানো বিসিংগো নত মানাই নরক ওয়ারেন্টি রক নিনি গিলামা কাগজ রক ইউজার ম্যানুয়াল রক जों হবো নাংয়া এরপরে চেন ডিভাইস ন ব সাইড খাইগেনা তাবু বক্স দাম দাম দং নাইগেনা সাকাং এরপরে তলাও মাননি ব্যাক কভার কাহাম কোয়ালিটি নি একদম ফাইন কোয়ালিটি মহাই কভার মাং যত কোম্পানি রিখাইং খামো কভার একদম কাহাম এরপরে নিনি ডাটা কেবল মানো ডাটা কেবল নাইনে जों তাক টাইপ সি দা ইউএসবি টাইপ সি নং না কক মাত্র টাইপ সি টু ইউএসবি টাইপ এ ডাটা কেবল মানো जों আবন পরে মানো সিনি কাইসা অ্যাডাপ্টার 65 watt ni adapter super fast 30 minute on norok 0 to 100 full charge khamanai 30 minute ni bising no 65 watt ni obo bela kaham erpore box side khaigena tak jeng nainai cheni device no puila no unwrap khaigena luna white color Realme hino bono luna white ani favorite ang khana jaka to janjani nor ni choice te kumni color phungmano mokhai ang naitok jaka Luna white color Realme GT Master Edition or no makhana iko belai naitok friend ang naitok jaka Luna white so musang no chini unboxing go pari nor bote sa video malai finai ai kha chini unboxing video taksa jorotei tabu kicha phone ni review khainai nor no kicha phone ni aesthetic sawano first no shuru khainai जों design hite design to friend niko nonglan re mo Luna white color Luna white no Realme mono ani favorite color Realme GT Master Edition mo color no so basically white color and design to kasa personal jotoni tongo mane angmo hamja kono norogmo hamja inkono so design ni kok ang saksalia design janjani kasa ang mono build quality friends এমনকি পলিকার্বনিক ব্যাগ এন্ড এরপরে বিনি যে মো ক্রিম তমনি মো পলিকার্বনেট নি নো মেটাল নিংনা তমনি প্রাইস নাই এমনে আং তো পারচেজ খাইগা 20000 নরক তাবুক নাইখাঙ্গে মানানো 26 হইতে স্টার্টিং এরপরে মেটাল উ বাজে তো হাঙ্গাঙ্গাই মেটাল ফ্রেম দিনা তমনি এখন ব্রো রিলিয়া সো ডিজাইন কিচা ডাউনগ্রেড বিল্ড কোয়ালিটি কিচা ডাউনগ্রেড ন এরপরে ফাইনাল জুং ডিসপ্লে নিক display friends norok nainai mano display 120 Hz iko 120 Hz belai smooth chung battery life ni upor kok salainai tabu ngai 65 watt charger mano 65 watt charger belai kaham erpore battery kai mano ro 4300 mAh battery kichak tabung ni je phone rok agini phone tulona khai to kaham aipano tabuk je phone choli tongo oboni bisingo nuansu kang kai battery percentage kichak kom aipano norok moderate use khai kang kai ekdin choli thanai erpor heavy game rok thungo nini tekuni camera touch kayo ngai kicha dino 2 bar charge ba khainai asuno erpore aipano je battery
किचा ड्रिन माने अब चार्जर bai baksa cover thang tang ke 65 watt prai mo 4300 mAh 0 to 100 na hanga ang ekbar try khai ko अब khai prai 27 minute rogono full charge thang hanga nor jodi 30% 50% 60% go charge ke hanga prai 15 minute 12 minute 20 minute adin bisingono full charge thanai so battery khai এরপরে फ्रेंड्स performance part main ফোন ni jeta ekta processor performance bin performance buto abon upon depend khayo je ang nong na agini an video chimin chai phajong je performance je phone ni performance ka ham of phone nung long run obo use khama je phone ni performance chipset powerful nung obno kubang somoy jorate use khaitong mane nu lag nu okhai ngoro mano 778G processor snapdragon ni mo ekta flagship processor ya tobo ekta normal processor boya ekta flagship nearly flagship mano tangai Antutu screw ba angno screen share khai dongo 5 lakh ni upor Antutu screw phayo jemon 2019 ni je flagship processor khai mane abrong ni screw bai baksa bo khayo mane 2019 ni flagship ni processor bai baksa powerful hin chai mano nge duita generation ni bai ase kono boro gap phaya aibano tabuni flagship rok to 7 lakh 7.5 lakh screw thango bin khai 5 lakh ngai nearly flagship mon jung bin mano performance bo belai kaham norok PUBG ya sorry tak tong kha BGMI norok BGMI rok jodi thungo ngai chicken dinner khaina mujung ngai smooth plus angnong no video caption share khai bano smooth plus extreme 60 fps ekdom constantly babe bo play khai mano heating issue bas kri norok prai 1 ghonta rok thungman pore se kija aba ase hit yak ja warm gota camera section je bini chipset section ab kija warm thang ngai aba thunga matro nung ya prai 1 ghonta 1.5 ghonta thunga joto phun I think warm kija so performance bo very good on pore phayo ta camera sample ang ko ekte share khai tong nong bai bakse video wa ang nuga no norok nai di camera asuk belek ekdom kora ka hambo hina ko gya jemon ang moni Realme X use khayo aro Sony ni sensor tongo Sony IMX 186 something Sony IMX 186 oboni sensor bo mon select kicha ka hamin mano tang pia ba aro onek bosor 2 bosor dore use khai tonga ngaro update do gila phajak uruke ekta update do phai ko je uska ngo phai mani RMX .07 update kaisa phai ka so friends camera amoni tokor dia tekicha downgrade man tabuk aba ulo update phaite da thik no abang semia tabuk akono sensor bo Sony ni sensor ya Samsung ni sensor is tombro Omnivision ni video lighting condition ka ham kai thik no phayo video ka ham no phayo EIS ro reject no nani stabilization je khaji goi rogo kun ekta camera lila khangke jate frame no thikai tonna boge ngai asa average mano asa kaham boya so update software update khai bor mamno kija thik khai mano akono sensor kija Omnivision ni sensor rijak erpore ani agini je unko rijak aro khai Sony ni sensor rijak Sony ba Samsung ni khai tikisa sakamo program Omnivision ni riya kare akono camera ba asa hamya je nor use no khaimya lighting condition kaham kai belai kaham mo unko camera influence last to take kok sanamu sungo je ang obo saimaya je atiro bo ungo ne bin design belai ekdom ungo khai rijak takna ne pokrok tu ungo khaijak engineering mia horo ang current thanga kanoi flash reviewing ko tongman jora ono ang khial khayo obo no first ang no video caption thabai tong no nai nai di light flash on khai kne kuno jaga light kri ga khai je chini phone ni mo Realme GT Master Edition ni kinar kri da ekdom kisar ni ya kinar light chungu jakting ma hai dong oro light klai khai kai extra babe so buti ki possible khai ga sami abo hai kono horogo current kuri jora flash ro viewing ko sang khub ekdom naina ne aram thango abo kaisa last add khaina musung mane an so friends tini ni video musung no norok jodi ane information ang jini jerimani je anuk se khemani u video no norok hamja kan kai like share subscribe khaina ta pogdi tinin video musung no tekisa video norok bai haina haiti samalai pine kaham tongdi laithok tongdi tekisa video wa isamalai pine hambai